Ardom niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Ingdeng Kritrok Assam Legislative Assembly Budget Session Judji Dr. Aparahut Kidam Tang Jaghong Nipai Inkoi the Trok Siarni An Ni Krihini Arni Nang Plain Hangdo. Bang Suarni Assembly along MLA Dr. Tuliram Rong Hanga Hinpen Karbiang Long Apanabang 6 Yedo Lajakong Pidet Penabanki Made Hang Alamaki Made Hang Jitang Jubat Doktang Lo. Lasmit hang Karbi Alamaki Kirai Komji Apan Lapen Assam Legislative along Bang Hini Karbi Alam Kilar Dunabang Pumati Interpreter Bipon Nang Jipusi MLA Rong Hang Pen Kachuningri Padupon Matribhasha Mother tongue Jero Khasar thought Jate Amar Karbi language to Jate translator apni ja rakhe tar karone moi odokho mode apnak অনুরোধ korichi Karbiang long along ki ongdung aron ripen kapre katum nang charai tanglo lase aron ripen long le kacharai tuma phan ke tharli ji polote law and order abang ke state apansi cheki nang po lasi Karbiang long along le mate me thang along le philang kacharai komji aphan ke ec angkang arlo aparman jong si law and order aja kong ke ec aphan nang pidet lo polote aron ripen long le philang kacharai komji aphan prabjin pen sayamo mate ke tharlia sai deng pon long khitpo 60 দূৰৰ মাটি যাতে প্ৰটেকচন হ'ব কাৰণে আমি বহুতো ইনক্ৰোচাৰ পাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে হওক ডিমা হাছাওয়ে হওক সেই ইনক্ৰোচাৰ বিলাক এভেকচন কৰিব হলে আমাৰ হাতত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই চিফ মিনিষ্টাৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যাতে আমাৰ নিজৰ মাটি যাতে ৰক্ষা কৰা স্বাৰ্থত যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জুৰিডিকশ্যন যাতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমাক পাৱাৰ দিয়ে কাউন্সিলত যাতে আমাক পেৰাগ্ৰাফ 20 পাইছো কিন্তু পেৰাগ্ৰাফ 20 BA সেই পেৰাগ্ৰাফ 20 BA ক্ষমতাটো যাতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত যাতে সেই ক্ষমতা দিয়ে তাৰপিছত গভৰ্ণৰে আমাক এছেন দিব যাতে illegal encroacher bilakor ami hetu pungale eviction kuribo pare ta sonthotsi PGR long lialong pendang lok kapre ka dimalong aron ripen long le kachurai tuma phan tharli ponangpo lasi KEC phan law and order aja kong bangke governor hin pen aja kong nang pidet pulote methang along le phelang churai kom longpo lason si OC IC lapen inspector atuma phan KEC hin pen transfer posting ki piona ja kong KEC phan nang pidet lo pulote militum claim pon long pupusi assembly along MLA Tuliram Rong Hang pen ki hang padodu ene doron amai teo PGR opor arambho kori jiman gini encroacher ase hebilak jodi amar law and order jodi amak support dere amar Karbi Anglong autonomous councilor pra ami heitu ami eviction koribo parim odokho mohodoy karon amar law and order amar state government or hatote ase gotike paragraph 20 BA jate আমার গভর্নর যদি সেই ক্ষমতা দিয়ে তেনেহলে আমার ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল টু ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ঠিক তেনে ধৰণৰ OC IC ইনস্পেক্টৰ ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিং within the jurisdiction of Karbi Anglong autonomous council and Dima Hasao autonomous council সেইটো আমাক যাতে ক্ষমতাটো দিয়ে News report KATV News Jaghong Iphang ko retrok siarni di focus sadon dri theng no long inglong solong le phelang jok nangji Karbia Radakar E 244A pachun sirak nangji adai kawi pin pen kinep check Pranab Dole Aditya Ranga Rajiv Pegu Dhaskar Saikia Pradeep Nak atum aphan ajok nangji pen chenglok son pokemang pen all party hills leader conference atum chisong padopo release kori dibo lagi boy Adit Chandra Bak release kori dibo lagi boy Jode mode kora unungan bondo koribo lagi boy Nabang Asam Satellite Township bondo koribo lagi boy
Bangso ka chisong Bikram Hansi pen ki pachini pon tengki Karbia Rada tum aning ki hang he PSP project solar project Adani company pen cheng lok kapre ka son nang ni pensi chisong Bonta la hai nang ni mati inglong aswa khai long le jok nang ji pu pen ka chisong atum phan BJP asor kar atum ki hem kang sam ki ben masila so puthak APHC pen kachidon dun de la pen la so long ki ne pon che ka tum an phan hangada pin pen pat jok nang ji pusi di hang pon Assam arlo tame land right kaputhat nai tum chisong bom lo Karbi Anglong tame solar project Karbi atum aning ke hang he project Lason da thakti palm storage project Karbi atum aning ke hang he project Longle ke pek ke po project hala hai hui nang ki bielong tame nilutum chisong si joint struggle for land movement Assam ben sinilutum claim rapet itilo labang solo nilitum APSLC atum tame hadak dudun lo lason da taksi Pranab dole ke hai tame convener lo Subroto talukdar tame da convener the joint convener dolo lason si menangan Aditya Rabha tadugo etum tame land right saputhat kache fight tum angil tum arjab rapet sin tum claim bom lo sidame piniani Himonto Biswa Sharma a government ki Japan a government bangke la hai along le kichi rai ki Japan asong ja tumhan hem kang sam ke peng jail ke peng asai jalang ni claim pon Halapu New Delhi Jantar Mantar along Nit Paper ki likaputhak CJP pen patir pon along sonam wangchuk kami kachi song dun pen latuma ke mang education minister Dharmendra Pradhan bichari ponchok chilo lasi ang hoi pen chi unang ji pa ke mang ateng pen ke pachi ut thek de rapot kachi song tum ana phani ki Chelsea pen kachuru kachuru nilitum ke donang kok ke lahelo Assam Land Revenue Regulation Chapter 10 Penta Plain Tribes Atuam Panta Ajakong Pilo Long Lega Lang itu Aputak Putih Pulo La Reserve Pidet lo La Plain Tribes Atuam Pan La Pen ke United Nations Declaration on Human Rights Rights of Indigenous People 2007 Hala suateng penta ilitum indigenous tribes atum hanke ilitum ilitum rights ka exercise dia pan hukum pied lo United Nations pensi lapen India sorta che kroidun sia sohi ke pidun etlo teta nono banke Pranab dole lapen Aditya Rabha lapen ajak alidaratum dolan alidaratum de song la ukiam along le kopinigi vi de tipu ka bori daven bordua along le kopinigi vi de tipu akam ke claim la pen ke ingle pothar la pen men singing ki pubening ki arong halata 5-star hotel lapen 7-star hotel 6-star hotel ikim dia pansi Karbi Anglong along le lapen hala tribal tum along le seta Golaghat district arlo hala ta kache rai dia pan long le ki jor dia pan Assam government tum district ini tum hanar ju je pin mesi lage ke claim Bini bangso ka chisong along ki mang puthak India Prime Minister Narendra Modi aphan panong si pinpuralo ADC arideng pinpuralo pajirpon ang parta bangso puthak by post pen tami pinpuralo lo ponji puta ka chisong aklamalong JI kathar pen ningjepon News report KATV News Langhin constituency ke parlo langhin hitia lo amat jakhong ni phaing ko retroxy arni urmiar ni ada por phai prisi pen all bodo students union Karbi Anglong district committee atum pen patir piponsi ghonta hini apharman dharna dopon हमें चाहिए पूरी करो हमें चाहिए हमारी आवाज सुनिए हमें चाहिए हमारी आवाज सुनिए
Bangso dharna ki dopon along ABSU an parta ongdung for example bodo akhai asong atun chitong si RDP. Bangso ka chisong at chitay along jismet tabjin pen kinamtang surhini ra impoi anikan video record ng pachun ivek nanji. Lapen labang solong ki chongpon expansion of the boundary of BTR, constitutional amendment to the 6th schedule through the Constitution 125th Amendment Bill 2019, immediate inclusion of additional villages in the BKWAC and the conduct of elections without further delay, grant of scheduled tribes status to the Bodos residing in the districts of Karbi Anglong and Dimahasao, immediate resolution of all issues concerning Bodo medium education, including the provision of adequate teachers, textbooks, and educational infrastructure, full and effective implementation of the Forest Rights Act 26 FRA to safeguard the legitimate rights of forestal in communities, like an immediate disbursement of ST scholarship by the government of Assam, lason troxy aputhak hangdunsi kachisong padungkon. Kinamtang surhini ra impoi aningkan hud bodo ikor puthak prabjin pen pachunang ji pusi mini kachisong asai kide. Lapenan parta bodo ikor along kidoan a clause tami implement ponangji puta kachisong atum pen ningji pon. একো হৈছিল গতিকে 2020 চনৰ পৰা আজি 2026 চনলৈ আজি পালে গতিকে 2026 লগে এতিয়াও বহুতো দফাসমূহ মানে এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই কাৰ্যকৰী হোৱা নাই গতিকে আমি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত এই BTR ৰেকৰ্ডৰ মানে দফাসমূহ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ গতিকে কাৰ্বি আংলং জিলাও এই দাবী আমি এই ধৰ্ণাসূচী কাৰ্যৰ জৰিয়তে আমি দাবী কৰিছোঁ তো প্ৰথমে BTRৰ যিখিনি বাউণ্ডাৰী এক্সটেনশ্যন সেইখিনি হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু লগতে আজিৰ এই ধৰ্ণাসূচী কাৰ্যৰ জৰিয়তে যিমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 6 মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই 6 ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত 125 এইটো বিল এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে বুলি আমি দেখা পাই আছোঁ লগতে আমি কাৰ্বি আংলং জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও 125 এইটো বিল এই বিলটো মানে এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ কিন্তু 125 বিল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে যিখিনি মানে 6 ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি সুবিধা যাতে 6 ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক পায় সেইখিনি আমি দাবী কৰিছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ। Pinya birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom